Turabashimira abadukurikirana ku muyoboro wacu wa Bwenge Media, abakoze subscribe muri ab'agaciro, abatarayikora nabo rero turabashishikariza kubikora kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibona mu ba mbere. Tugiye kwigira hamwe rero uburyo ki bakora amavideo atandukanye ya cartoon. Inshuti bavandimwe rero badakurikirana ku muyoboro wacu wa YouTube Bwenge Media, tugiye kurebera hamwe uburyo ki umuntu ashobora gufata ifoto akayikora ukabona ni cartoon photo cyangwa se ukabona ni ifoto y'irobo, ndetse ukaba wanayivugisha amagambo ukayikoresha movie cyangwa se ukayikoresha video, ku buryo ubireba ashobora kugira ngo neza neza ni ya robo cyangwa se cartoon iri kuvuga amagambo. Tugiye kureba rero step by step uko dutangira dukoresha aya mafoto. Mbere na mbere tugiye kubanza gukora ifoto twifashishije ChatGPT. Urajyamo aha muri ChatGPT, numara kugera muri ChatGPT uraplodinga ifoto hariya. Ifoto uraba ifoto urabona hano ndimo kuapulodinga iyi foto, tutegereza akanya gatoya iyi foto yirodinga. Turategereza iyi foto mpaka imaze kugerayo. Okay, hariya rero barakubwira ngo ask anything. Hariya tugiye gutegeka cyangwa se tugiye gushyiramo instruction cyangwa se dushyiremo prompt yacu y'icyo dushaka ko iyi AI idukoreshereza cyangwa se ChatGPT idukorera. Hano reka nandikemo make cartoon photo kuri iyi foto. Make cartoon photo sitting in best studio. Tugiye gutanga instruction make cartoon photo sitting in the best studio with a microphone. Microphone on the table. Dutanze instruction yo kugira ngo idukorere ifoto. Twapulodinze ifoto yacu hariya, twatanze command, turategereza. Urabona iyi ni ifoto ya mbere twari dufite, turashaka ko badukorera ifoto yindi ya cartoon. Hanyuma iyi foto ku buryo tuza kuyikora noneho ikaba video. Aha birasaba gukurikira step by step. Tubabwira rero abakoze subscribe turabashimira, basanzwe badukurikira kuri Bwenge Media. Wowe utarakora subscribe rero, ibiganiro byacu kugira ngo bijye bikugeraho mu ba mbere, turagusaba gukora subscribe. Ni n'inkunga uba uduteye kandi nta kiguzi. Let's wait while. Okay, deja twabonye ifoto. Urabona ifoto twari dufite mbere, urabona n'ifoto tubonye bwa kabiri. Ifoto ya mbere twari dufite deja n'amaboko yose ntabwo yagaragaraga. That's there baduhaye ifoto ijyanye na instruction twatanze ubwacu. Iyi foto rero turayisevinga. Iyi ni step ya mbere. Step ya mbere yo kugira ngo tubone cartoon photo. Urabona ushobora kugereranya amafoto yombi. Urabona ifoto ya mbere nari mpagaze, ifoto ya kabiri urabona ni umuntu wicaye, amaboko yombi aragaragara, kandi mu ifoto twashyizemo ntago bigaragara. Tugere muri step ya kabiri, turajya muri Chrome yacu. Chrome yacu turandikamo, tugiye gufata ya foto tuyihindure video. Turandikamo www.hedra. Dukande muri search, batuzaniye ahantu hagomba kujya email. Nukandamo baguha email yawe, wemezemo email hariya, nemejemo iyanjye. Ushyiramo email. Okay, urabona rero baraguha page imeze gutya. Ahangaha turajya hano hari aka kadomo ka character, twandikemo plus, dukandemo plus. Muri plus bahita batujyana mu mafoto. Tujye kuri ya foto yacu twamaze gukora. Deja igezeho. Tugiye kuyiha rero instruction nayo make
ukoresha akongereza gasanzwe. Make this photo, tugiye kuha instruction yifu headline kugira ngo idukoremo video. Make this photo talks and hands moving or hands gestures. Ushobora kwandikamo icyo ushatse bitewe na n'icyo ushaka ko video yawe uko iteye. If hands gestures. Hano ikindi determining size, niba ari iya YouTube ni 16:9 video dushaka. Aha rero kiba gisigaye ni uko ujya muri audio ukirikodinga cyangwa se ukapulodinga audio. Hano reka twirikodinga. Ahangaha urakandamo ahangaha urikodinge amagambo cyangwa se icyo ushaka ko iriya foto yawe iza kuba iri buvuge. Hariya ugikandamo hakaza ibara ry'ubururu, barakwereka nyine cyangwa se uririkodinga amagambo ifoto yawe iri buhinduke video iza kuba ivuga. Okay, deja download yarangiye. Urakanda hariya, urakora hariya kuri add to video. Urabona ko deja bakweretse ubururu, then create a video. Dutegereze ko video yacu iba created cyangwa se iboneka. Okay, urabona ko biri kurodinga. Personal look at the camera briefly. Ugutegereza ahangaha ntabwo bifata umwanya munini. Turategereza ko ifoto yacu ihinduka video. Tubabwira ko kuri Bwenge Media tugiye kubagezaho muri iyi minsi rwose amasomo atandukanye y'ubuhanga mubona n'abandi. Nawe ushobora kuba wabyiga hano ukabikora kandi bikakugirira akamaro. Wabikoresha kuri YouTube, wabikoresha mu bundi bumenyi butandukanye. Tuzabereka uburyo ki amavideo atandukanye mubona atangaje ushobora kuyakora kandi wifashishije telefone yawe gusa na internet usanzwe ukoresha. Ahangaha rero baratwereka ko video yacu iri kuba created. Okay, deja yamaze kuba video. Aha iyi video iri kuvuga, iravuga amagambo ajyanye n'ibyo twirikodinga. Iyi ni ya foto ubwayo ihindutsemo video. Iyi video rero ushobora kuyikoresha mu buryo butandukanye, ushobora kuyikoresha kuri za YouTube n'ahandi. Urabona iyi ni video twakoze nayo ivugisha Yezu ari kuri moto. Ushobora no gukora uburyo ki n'amagambo bavuga agenda yiyandika. Muri video itaha rero turabagezaho uburyo ki izi video zose babashije bikorwa. Ciao. Turabashimira bakoze subscribe. Utarayikora rero kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Let's go.